videu ću vam pokazati kako da uplatite novac u iMarketing preko PR naloga. Evo, ja sam sad tu na iMarketing nalogu, idem na Top Up, tu se rade uplate, znači šta god imate možete da uplatite preko toga, to je znači imate kriptovalute ili Perfect Money ili PR. Ja sam uvijek za PR, jer to je meni najbolje. I sad treba da upišete neki iznos. Ja ću da prvo pogledam koliko imam na PR balansu. Na PR balansu, evo imam ovdje u kartici, dolarskoj kartici, $132. PR inače uzima 1% za prebacivanje novca koji se prebacuje negdje. Znači ja ću upisati $130 da prebacim, pošto imam 132. Upišem ovdje $130, evo ga, i kliknem na Pay. I sad da vidimo šta se dešava dalje. Evo, izlazi mi ovdje od PR-a, $130 ću da uplatim. I sad da izaberem način. Način je PR u dolarima, evo ga. I sad znači treba ovdje pišem confirm, znači da potvrdim svoju uplatu. Primalac je iMarketing, evo piše ovdje. 130, iznos $130 i total je 131,25. Ja imam na svom balansu $132 u PR-u, evo ga 132, a ukupan iznos će mi se skinuti sa balansa PR-a 131,25. Znači ja imam da $130 da prebacim u iMarketing. I evo ovdje treba da se klikne ovdje na confirm, znači da potvrdim ovu transakciju, i ja evo potvrđujem. I sad to treba da se odradi. Da treba da upišem svoj PR broj računa, svoj novčanik, što ću i da uradim. I evo ga, to je to. Idemo dalje. I ovdje potvrđujem da se to prebaci. Znači ponovno potvrda. I sad dolazimo, vidim, do iMarketing naloga. Samo da se to učita. I evo šta sam dobio. Piše great, super. Iznos je kreditiran na balans za reklamiranje i nova kampanja će sa ovim novcem krenuti za 48 sati. I vidite na mom ad balansu je iznos promijenjen, sad je 141,7 centi. Znači uspješno sam obavio uplatu u iMarketing preko PR balansa sa dolarima. Tako da, eto, ko ne zna, može ovaj video da pogleda koliko puta hoće i onda da uradi isto ovako. Toliko od mene u ovom videu, hvala i prijatno.